Kwana? Yes, Ejeku. Afi asemi ye soneso nkakrakra. Ubo osofu penny bi in Sweden. Me boss of be the encouragers of penny. Why is up on our penny? Right. A friend Kofi Oduro. Oh, Kofi Alabaster. Exactly. We're a fake man of God. Men kaso a fake. Let me say we're fake. Men kaso a fake. I will preach we're a fake. No, when you know any disagreement. I want to baby Sammy. We're fake. I say many see when in they tell we're fake in say. Minister son be disappointed in me, but they should forget it. We're a very fake man of God. And I will never and ever believe him again in my life. Alabaster Chapel, Prophet Dr. Kofi Oduro, me see we fake. Opportunity tie o tie am so me ke tie kire no. So we dey tell me can say. Kwagu wobra ade we shem so a na me bre no. Na yade atie gu me ho a me hu na ma me hu ba bi a me mfa. E na me tie se papa e preach o vision 1. Okay. Now me see message na heba no. I say what? This is a great man of God. Kofi Oduro. Kofi Oduro ya. So if you go preach mama kuma to me yam. E wa me hyede mu bompaye dana na ju suya ka kire urade say. Me say me dey kokoduro ko hunu sofri. Na me kama asem nyina kire no. Say me di boni bi asofo bi ama ye niam bi ama me nsa moja bi ene fi bi akeka bi say ebi ni say obey ya yo konom ko yi pemfo ya me tika mu a me hwe bi. Oh, sabe, enyem na me kum no, but me gina hobi. Me tika mu na me hwe. Yes, asem no, enema me bisa wo ansa wa bad Kofi Oduro. Yes. Enti sa open for no. Yeah. Mod ne boduam no. Yeah. Sabe, mu yi akola ne free ne yam. Na no story no, one mama and ni ye ba. Why end no ho yi. Oh, kwagu ni. Ewiem ho no. Unim de, etie me bo di say for abrim. Eye new abrim na. Me dey ho dey say. You new abrim na yenim. Okay, tie na omo kwaye pa. Onu yok no yusu, omo kwaye pa. Kwaye wo ho papa. No onu yok no yusu infinity. Na ye orange color bi sa. Eti no ye pon asore no. E na wo friend me ka kire se mi ko gya ne ba. Onu me na ko ba bia. Hey, wo ko ne girlfriend Rosemary wo me ne ko. Adwa kwatwa travelers me ne ko ne ho. Wo ko ayi Joyce ho no ma me ne ko ne ho. Wo ko tena ho me ne ko ne ho. Wo ko Gladys ho me ne ko ne ho. Yeah, ne girlfriend. What register man and yem mention. Register no what do. Oh. But you know, you're a very nice man. Oh, yeah, very nice. And the mad here. Onu so to no pe empenifo. And I said, Manu si swimming house. So your banana near way chile kakra kwa de. Hey, okay, chile say talk kakra. Yeah. And the kwami of us will be our pastor. Eh, Benyok, what a wicked guy. Now we are maybe some question. Quick. But we are paying for the day now. No, but you free Benyok. Benyok. The answer Benyok when you so for penny you. And you on the team you. Oh, and you on the team you. And you on the team. Na me na damfo. Obetum osofu bia sori. And o ye say ne me no enyina enantena. The one me good preacher na ono so ye nyina ye adwuma mum. And sa tena me ntia sori. Me papa na ye sofo na me yankasa me ntie. Itina o say me no ka bum ne ye de nante. Ba so me duru ba bi no. Me imagine say me yankasa no I have to move on. Because ne manye me bia na me hu no na me mpe na me de me di gya na ho a. And on say me nya o mo banti no mo ntimi nhye me say chichina atena ha enti no kwan ya odi free ho no sa enye obibi boni bia me ankasa na me taking decision na me gya yeah and na me de eba ya abruku so frɛ me a me de beboa no na the my last time me ka pastor lab yes oni me woni me ntena ba bia no so ada na me ka asem kyerɛ ni sɛ wonja de oye no so on say maka kyerɛ ni video no ɛwɔ ho na me adma ye ho adwuma no ntenkwaku na Wednesday na the video no exclusive video Wednesday fatum why for bosomfo yes my main chair Ghana for say program a lot is on the table video bia e be boma Ghana for me hu no emu nsem hu kakra exclusively na sa video no so be kyerɛ ekwan a osofo bia papa wa bonidin ba wo de me di udin te adum bi dum na Wednesday ate ase Ghana for me nke bi nche mi nyibrim frim me din kan ka say the editorial policy of this platform say minta enye sadna editing no
Mon franco say ya no be ehu. The video ne mu nsem ehu wa wotia. Minim dia obeye mom. Enti na che say ben yo kono wan shada enyi wadi. David no betima yime no de no mo betima yime di. Ono de ne yime di. David me no mu ni sa le o mu ka no. Enti oba ne opemfo no mu yi ni wie no mo san ma no susie no ana mo ye de. Opemfo ni sie de me ni mu asem. O say me catch us of Mrantie me no bi fi Alaba. E na odo mo bae. Eti Mrantie no me yo ka se me koja no. Eti bi obra ye kono ka no mu no. Ena me hu so mo ama lady no ensuo na me ka ho asem na no no ama ni ensuo na nom eti ni ensuo no no echi no ena obeda ni joli ya ka say joli I was obi a say bi ye jimi no say kan on boys na mo no tramo na sefo no okokuma say I frɛ ba bi Alaba I frɛ ba bi tinka no mo go nyina no ye kokefo ne. Okay, so mami bi saw around the time na mu yi abofra ni free opemfo no ye mo kono na maame no mesremo especially mano na ayesa do e hamo, but these are times I need to ask all these questions. Maame no mu ja no bodua no ho na mo call ya na de tie no say omo de 55 bo no kese na si maame nanim e na mrante na mi no. Okay, etie for hwefo amorhwe me sisi a metam na so ba me switch ako YouTube. Nti de meka no say kona kokohwe mo YouTube right now. Nti uko YouTube a type it net 2 TVGH net 2 TVGH na kokohwe entoaso of this program here called and say no the normal television na wo hwe no ebe ko off ye free ho na yakọ YouTube nti kokohwe mo YouTube e wo net 2 TVGH net 2 TVGH na wakọ akohwe mo yes nti no ye baba we ni so Kofi Oduro but chireme opinfu no mu wie ho sen opinfu no de ne yakoba ye ni kwagu e so me chira sa de mu ye pa because Ghana for ye de manu asibone na wo se metima ni party ase me no obi na ye adwuma onni ye adwuma waso oat o hye na se yeah e no no na kire de o so ye miura se mi koja na ba bia metima ka se me nko na no yes me na ye adwuma so wo na tua me ka bo so me nya na koda ne so oh no tua wo ka oh yeah me di maketua okay me unti uni me ye adwuma bra so be sisi me di maketua pepepe wow cause ye betena ase akasa o didi esem so me didi but omo ye wudifo omo nya papa ti o say enipa ehun say omo mfa nipa nkonkwa ji eti na ono ye okono ma ame ne de nde koba ye ne say 55 bo ni sinanim e na mranti na me ye kita bafo no sa sika na e twifri baham bafo se ka gitwa no ya se ano e na omo de ma ame no abodua kasirim edua na onyina na eduane di na ade asa okay ba eduane di emi hu na ade asa ye na na jo na ese awia kogu abetuma boy bituma ko inside we area oh ene menya na sawa anadwe no de ma me ni ewura ekwaye mu ho that lady no krampo na benyo kuma ye track enu ma no ye opemfo no sa girl no that very day to say oba ye no na ye na dwen so obe koba okọ na nim na so ka kire ne se wonna na obe ya de ama no etina me sin krofo bebre tumu ko asore omutimu kra me ko asore me ko mi pia ba on se okọ adifo na sore a omu dia show tu se u pia ko asore ko amenkra ese ni boni fo bedi wachi etubu okọ asore won kra omu ko dura na sofu ekunkum mo obi ni mo hwehwem sa de ni bi koso reverend abofo mo hwehwem sa de ni bi koso ho benya ko mo hwehwem e bi koso aburuka na sore fie e bi koso ho anadwo na mo koye sa de anadwo bre na ye sa ne ma we oh my goodness enti no maame no emoja no sinani ayi no kan say 55 bone sinio e na omo ne sekan no ato na hwe eye very sharp enti eda ho no say ya na ye na before no omo chichire maame no de no boduam eye say e na down e na mranche no we gina no kita bafo no e na ne omo ewe de to ha na we de to no mutwe that very day na me say me hunu moja e so ni gu Jesus oh kwabna Rehosem. Nadija kupo. Kogu. Edi peji boni o. I know. Me can't say we name who cry me dey am say. Said some of me can cry free me say, I will keep glory to God. Yeah. I know. It's just 2 minutes gone past the hour. Ocean net 2 TV the seat. Within the kweku anan.
together with my team. The year you na ye duma ya fatu ya ho say omen ebekoyi. Ye nka bi nhye men yi frame. Ba ya reho sempai. Me amete hey sebe me hwedia kwabna boaten manase okanya na ye kan say eye bra esa say omen penifo na esore na moma omen yetu sa esawe say state security organizations munna modem ho beje sa say yetum na ankoye sebe eko a abeye kwame akompre ko ne mma kwekua nan eneme apamfo na natechi ka ho safo ka ho focus ka ho Robert Balfour friend ka ho omo egu abrochire fifi ai George nom ye ka ho se yenko na ye ntokwa esu yeti so areho yi na me sabe me hu bi da mom but I cannot just imagine say me to we say pin kra wo nan ya na obetim say age sekan kra no wo ya de na sekan betwa won sakra na moja na bakra hwe se da wo ho esi fimfim wo na 7 preduasa oba wa fefro neni so na no ho so o ya fa no se 7 preduasa o sebi enyado sebi ekronto odwan bi a ye de na ekona drum na ye de no kodru ekumbia na ekumbia ye de no kodru ye no na ya san amantam obai na ya san amantam ne na ase na ye de sekan atunu yem eyi eba etise enipa amudi sa ade mutrimu odne yie meka ede tiro nyame a wo wiase a wo bo wiase na oba asase dia mo ye no yese maketu mo benya wa asase so ansa munya makata mani mo be kata mani no na maketu aba enipa bebre na ama mehu ewo ensam pa ka yi a na me face na manase cancer ba enipa nso wonsam manase nsam a wo ka no ebesi so se ebisu wonsam pa yi a ema me hu se asofo ewudi amodi wo wiase me hu bi da o na me nim tumi ko a ewo mumu a etumi hye mo ma mo kon do bone mo do bone mo nom bone ena mo dware bone ede ebe ntia eno da nche so a hwede de bia ye ka wo Ghana o ye se Ghana ayede be a Christian nation we are sure won za se na me koso ka o ye se Ghana a Christian nation me nya de manase kan se mi abro be sha se a Christopher manie na Christian cancer for mu wo he kane no wo hwa obehu se enisifo ne bebre wo hwehwe o mase a obenya omu nyina e wo kwaye mewurem e na omotete e na asofo na kofa enisifo no efri wirem ho e na ede o ma betratra so dem ho enzesi a ne nya asofo no na eye asori no enisifo no na eye asori no ebusuan hu se me eye yie. Oh boy, my main kwa homa no so na me ne opini bi ni nkomo meba no so but hwene se kwabra ogu onyame mfa ye nyina ye bon ne nche ye amen dia ya ye bia etia nipa amen okre bia wahwere ne nkwa amen okre bia sabri wayira sunsum bia onyame bɔ no a sabri enam sabi ye boni a entini yedie na ma omu nyina ayere onyame kwa so no yedie ye gina ha ne ya pemu ne ya kan ye boni ne ya sere onyame se omfa nchen ye nim da ne maye no eba ba ebetimi abase anadwe a ye kasai onyame betimi sane ewa asasi so na ewiem besakra tumi a wo wiem ne tumi a wasasi so wo mbebo mu ama no esanso wo tumi na ewura enti si etran ye pemu aka ye dia ne ye ka se onyame ode ye de ebeche ye de ye ka ne yakọ but baby omu de omu de ne beduro no eno ye jama yankopon kwara enti na je say enti no ma me na se me pese me ka bi I don't want to go pese me ka sa because me tika no mu ena me hwa de na boys de ye da crofo we kwagu no mo ya de na wan hwa be kan they will kill you omeku and nipa no ne adwuma mo asue oat oh wo swear yes omo swear say bi na me kan say dito wu ko ye o ma me mo ja se me nom and o ma me bodu ase me swear wo so but man ye
Oh, etino sani ma na kwaku ya me dia so for mo use me o. Oh. Omo use me papa okroma to the sense me ka software use me okroma anomo a. Enya asem ketwa. Yeah. Na oba no de koba ya ni say amochichiri bodu ya mo yi akra no tu ade no wie no e na mo tan emoja no ene silver ni 55 ni nyina ne kwaku omo de guru apolitin ba kese o se product your black poly ba kese e na mo di hie mu akra ni dem emoja no wom na mo di na share politin no mo chichire e na o ka chire se yenko na de aka ne ye boy no ne aha hana na mpese mi hunu nti mu ja boys ni mienu ho ye ni yakuri koye e na boys na mienu nti se omo di ma me no ko share so omo di no ko share so omo di ko share that day no wie story nti e na yan wie so omo di ko ande no ko he no we don't know ye koduri ya na ye ko no ma ye ko tutu asori dan no edua bi si ho enura me ti se ma me bi kura ka se edua no ono kura akohun dua no e na ye ko me ko tutu na ye de ade e ka se emoja no ne silver ni nyina chef form na before then no wa kokwaku e ka se wa kwadwo odane obi nim ho amana ka che se onkoto okra tuntum eti na okra no so ho no mo and I didn't caucus or no come back with Jim Shaman to show no them again no ya what done it obia who didn't ukra on take and a makwaku a coba say abeba wano ye de akra ketua a mo yino any moja a pam bra I don't know me nim say obi who be da it is obi teacher workers are self kesi make was a mo kwachi manesi way ye chimi kra na mi hu ohun kra me de nyame ase sanse nyamna me ye yo na so no me hope me tika mu na me twi beni hwe de yekoso me panyin ne baaye no o me yekotutu fom e no mo de ade ne hye ho no mo de agina mo no to so kan le tiegu so wo bie ni nkokko kroma na owo nipa e chamber yok e na me no kase wa to asore da no e dia ma resurrection sofo e fe se kodwo kwache sa sofo no ne ho asem beba we are of papa and Kosofwa, or no, I see Nasara, or didn't know I just from and Casasa no, and Abacoton has already died. So would it be a branch of Coco? Kofi, Kwamra, Afi or software, Kofi Oduro, and I some Yamaman Trasso. What brand you may go mia? May bram that day, Mamma Manam Cemetery, preaching. Yeah. Oh, sister station, Miss Vision. What? I'm telling some of our canams are so free. When you mini pakai, and your mamma corner, me calling him come a born in phone soon in Antiano. Cogu, and I'm a coy. Now, Dana me cockana Saturday, Anopa. Now, we'll pay a young from 6 to 8 or 9. Papa na ye okwa won transe akonya bibia ni wo ugina wura mana wo bobi eti Saturday na no pa na me call sofu Kofi Oduro asore wo Alabaster House asore me call eti me koduru asore na ono ankasa papa ni wo bana na yire mama Rita na wo ho no e na ne sofu ba konso kono so kwagu so wabo wo yini tu say de wa yudi ya ono so abosa eti ono na kita microphone that very day no shenika ene ayika se ni boot bi na ne top na say what dey so for Kofi Oduro na associate pastor say na assistant pastor okay eti no so for ketwa ne sheme nkom kra bompa ye maame eti ye pon aso no ye pon pa ibo na me call so for Kofi Oduro ne yire ai fa no Rita no me call ne gen and so ma Rita me ba se ka be hunu ukunu na enema bi amaye edi minya na me ni asofo bi no my person ba na be bi so ere kire na nka papa me do ukunu eye me papa na nka obompa ya ma me na metimu sum nyame ye wono kure ene gidie mu ejo oba no de me call office ma me no we a good woman eye so Kofi Oduro ne wife eye mama Rita she's a very good woman ma me de me call office oni me di nkomo one on one am sha se ene aburukunum di nyina me bobo kire ma me no I see say if says she's going to be fair with me what they make one she should say come out and say this it says I no cry ntro sir etimi na me ye tena office one on one ena oni me di komodi die no mu no ka say ni kunu emma Saturday no but Sunday na ye Easter it was the last year must have gone make sa Sunday ni kunu ebeba enti no ba me make sure say meba na what me achia no it is send down upon me kwa sorry ye kwa so wi e manwuno na nwumre ye san koye because do ye pon ye na na yire ni na wo kwa Alabaster yes Alabaster House e wo Tesano Gardens or no because it ye pon nwumre no e na me call na yire ni cha na yire so me nsa e na ode me call no so ready
Ibacho manasi dia meka ne ho asem na kyesem ha me no kra ko fie no we bi ka boni kunu na mane dada dia meka na asem kyerɛ wo so ni asofo ni sei no ni no se eja opeso no wakasa na odo ye papa na bo mpaye ma no nti na wo pese wo de ne ye wo papa me pese me di ka me so Kofi Oduro ye papa because me hwe nya me sema papa ne ka no na me de wo preach twi boni anim na na me hunu say eni ya wo se me ko ka me boni because that time na me platform bia me tu kraka say abiese na akoso na kanipa ni ada ho nso me nim obi a Facebook nipa say na nim ye miniske kotua radio ka miniske kotua TV ka ena gwagu me de nam na twetwere me bo na me yare na me bre na me hunu amane dem say my American introduction we ye na papa ne share me ho said ya maye bi na maye chengelegi na o hwe de wa me ho agugu nkuro bi no papa ne share me say na wo de ye o ka chere yiri no na wo de ye obia nam ne ba bia obia nam ne ba bia na makofa na ba say o de me ye papa we de me ye papa Kofi Oduro e ka chere ne wa Bible wo me nsem tse urade nyankopɔ tu na wo de say so se me bo asami ko me ka no correct me so Kofi Oduro ne bia na ka sa no kire me Alabaster House e wa tesa no I am very disappointed in this man so friend who so for a wanya sofo we ye pataku and wo de wo dwan nwoma na say tie sa also your friend who say prophet Kofi Oduro no not before we a prophet o no ma kwankire asori bi what test na wife and harvest no kom koye programs mo pa o wa hye nkom ma kwankire fa we bra no wa jinkrofo sika wo ye ni nyina bi minim ne pa test na ho na wo te kura no wa ma wanyi wo mu nyina metima ka kire no ma wonu sofu Kofi Oduro no me ba be hunu me hu so anya papa no enia ma hunu wo ne ho no eni nia ma esisi a aduru manim no wudi agroma boni nyina kire wo eso mba abontia musu preach akra omo ayira mra Yesu nchen obi a weso hunu awurade mra na nka media manante firi me fie ena mate o voice keke e wo radio so na me ba na nka me no wabaptize na nka sofo makansem si akiro na mpaye bi mpo a waba ma me ebia na nka me ba be wu ebia na me mra so waje nkwa na nka wama awurade agye nkwa sofo ne ka kire me se wo bia nam ne ba bia makofa na ba so de me be ye papa me de me nin time sofo nti eba sa ne yire no de na oye oba na de no waka so hu se man sofo ma befo no mo wara sofo no de bia eni bi na friends obi nim ye ya waji na niso ana no wote wa wo su ma no ukuru di boni a pe mu ka kire no but omo ya na omo cover be ma no ma me ntima nka we e na me di nsuo e na me pie firi okoye me do gate na me see cross na ka kire me ho se sofi ewrade na ma me de me bre nyina ba be hu nipa wo ye sa wonye sofo eti me nam e na ja me de me sire ewrade mpa yebo na hwe se ye wura kanete Japan wo se wono de oturu wesi wo se wono de asofo nkwase asemti no asore kura no enya na kono asofo bi no magimi semti asore kura no enya na kono na ye wura kanete Japan mo ma won ye evangelist ono no so a je wa kone methodist o wi na oba bedan ba bi won ye evangelist won ye preacher won ye prophet won ye bishop na se ono atimi ahwehwe mahuru se Kristo sum se na ekoso na ne asempa na mi chini pese ke menye osofo na oni mi adwena bomu no ankoye saa na mo obi a otunu wesi wo se ono de onko saa asofo enu ono onu mpo na amakwan ama mete afidi kase so a mekasa yewra krede Japan kompre kumbe mena papa the same bible ma wate ewrade tu nkwa no ma onyini che israel nyame mo a won hwe wo so o ma na kreka eni wanim sankwesi wo wuom na wo che wo sofo bi wo che wo difo bi na wo che wo nipa bi amnim no wo sofo Kofi Oduro so ye sofo but wo pamo me cause na me ho ye ne time then the bible say Yesu Kristo wo so odwansofo no se dwane ba ko yira wo jadodo no ho na ko hwe ba ko no wo na be ka dodo no ho na koma atoyem tro no so aka say so the bonye ni ba ku pempo sakira na dwen a abofo mpempo e wosoro anije eyede na ka wuri kasam ne ewudie se mateye ma fam maye bie ma hunu bie na ka maba bonte be kana sofo wutum tometwe just like that and nessa wo hwe me ahun de nyame aye me me nya yare fu e yamane e ne to me but onyankopo otwitwa agebe edigwagu sa sofo no sa me kana sa na me ka ko wie se so ye sofo papa en ka samla me ko ne nche won ye sa de ne fa nchire me da and he's not a man of God. I mean, if we are so preaching teaching,
onke kan se hunu bi obeka bia no I will never see him to be as a man of God. Onye sofo ebusia mema we hold nka on mehese mefa calls kakra nso na mamenken kan messages yi o say Mr. Kweku Anan, this Manasseh guy is a brave man. He should be assisted by the Christian Council, as he said, from DK. Or say, hi, I am Patience from Nkoko. I like the vigor Manasseh is using to talk. It's time to put the works of the fake pastors to an end. Keep doing great works. More fire. Mama Vicky, watching you from Spain, Madrid. The good work of Honorable Ken would go on to teach them. May the Lord Almighty bless you. My name is Enin. Kweku, please ask your guest if he know Prophet Eric Ado Otabel, and that if he is also one of the fake prophets. Good evening, Kweku. In fact, you are doing a great job, and all these fake pastors must be arrested because they are fosters. Asare Peter Kensford from Swedro. Muamugu YouTube ni na yadamasi. Yeka say you recorded 50,000 viewers online. Yadamu ina se me salutumo mo credits kakra mo ede hweno. Me damasi papa na imre me real so ahuye pa. I am very sad with the way I see things and very sad the way I'm ihuniama. Na okan Bible say enyom to be numbia obi to ye ewo me kra so say minim to a chemetu ni ye. To name me or say or de bonyeni a deaben bi ni ade and when bona to sandme utim boso kakra nka bia oh de bonyeni o ti se na why me say wa say ye wo sinide say yesu be we ma me bone Janahi chone nahiwana waye say wa say wedi waside say yesu be uma me bone na o janahi chone nahiwana why me say enumbia ewo makuma super ene me ba no otu nwe na aka mi o ene me ba na nwumi wo makuma so ozo me kasi ma ba mo bu mi sha ase no dan na asamoa ene boss anyum no o say mununkum na esi manimu yi machi so matanfo ne dom na atwa me ho ahia yi kwabena me kọ manimu ayenko na se me ba machi so ye David nyame eja hwewabofo no ma mekura me wo wansem wate na onfa mi kodru efie juju me ba meka se mi ho otu wedi wo se na me ya matoba o eja makomari si apene ayre wo hye me kra suri ko wowum super yinimi ama me bia ma no eyie Wadufwe mabamu yebua na so dia dudi okamafo bia ni babiara biem wate na so me pai bwa me bwa ni se ejama wo penye ho emma me santu asumwe ejamutu akese eba makoma mu sanse mi hu se kwabena mena sese me nan wo abrabom yi manim mununkum si ho machi atamfo atwa mu ahia papa sese mintimu mpie se je mipie biem me so na me hyedem Baby, I'm so quiet to tell me. There's a Diana media some smart. Sikaga cra, me pay and cabrantier, my two who never want me brano. Me didn't need your hotel to come on the hotel for cracker. Oh, and so me slave that they say. One only pair, and I in your home, mammy. I have 4 more hemi. Open myself, Odom ye, Udo Kennedy Japan, and I would domitina. Yeah, Mama, yet do. Emra na yenhwe se de ye nanso no ebe reflect se ye ama onyankopon eye mo me ye na mo ama me wate ma me nkwa ahoma no